alam mangke lada kachikoi siroi party apan non alangli gipuke BJP a party atum alam ban alangli han abatai gitu dulu lah soalan mangke politics bangke lahai akan litera lahai alam mangke kachibok pada ini wajah anlo lape mononki la sona sai alangli ki jong thap alam aproman kabe alam alangli nije hidar nei lape nan par bangke non ichini teng dulote alangli mia pulote ili tum ma thamma khula so kan ka ili tum ka chidan na nei hala kan ba tum odna la son ba se alangli patani la sini tum long senior tum do alangli tum briefly pathan pon la alangli tum bahini tum la sini chengsi na Jadi ini tuh cuma terus artinya handphone dulu nih. Alam kebangke mo discussion alam kebangke panet. Society along trend in dumuna ke dulu berante apa sebab itu dulu dah. Lagi research पूरे के चीनी को रुपया थीसी लाए आनी चिकल लाया तुमोना किनो मुखा केजा तस्वा अपना गोदर पे बंके उनका रिटायर्ड उनका सीनियर सिटीजन ना आईएएस रिटायर्ड ना अलंगी मुंशी पका माथा पका सी लिंगने को दाता है तुना तो बोलो चुप के तुना लो society lo masih cukup dulu. Bakal biang lo, bakal bijak, ada society lo belakang hidup bolan sekali. Everywhere. Asuna muka apa kita, asuna abang ke alang condemn lo, all of us. Condemn cok se sebagai pemata dona how to reform the society. How to reform the society, kosong si tumon ki mege ban juma lam ki mege di tan pen kajian di tumon pen kosong di society lalu change ke ban sama kerla ke ban hala ban sosi jasmet nuda senior citizen by se nuda IAS guide abang tu pen am tu pen ada lain JJC mane RSS ba BJP ban ki parti pontan Lahir amen ke mana mangke very unfortunate. Arjun dah. Jadi lasos responsibility society along, pakai along lasos reform ke mana apa? Tumon ke mana apa? Akhirnya tumon ke mana apa? Kosong si clearing kapejima. Halah bangsi alang lima kali pun. Kali kalau nak parti nunggu parti punta apa manje, lagi source he is irresponsible as a leader, so responsibility ba abang galang itu apa si very unfortunate lagi ini dunia ko lagi asun kan ini tahu bang ke lagi condemning mungkin asun ini jadi si akhirnya si ini kata sama bang ke itu mungkin alam itu begini just your citizen bukan kalian lagi guide IAS senior guru pe salah ni lah society along kosong tumon sejak kita bomna rupiah ke pesi lah apiona baloma halah kecegi apa kipakai apa society along kita mungkin apa kosong segini how to involve government, how to involve ruling party, how to involve opposition party, social organizations itu macam. Tu lah, mana suara tentang tu, student organizations itu tu, lapan gong masalah, ayah tentang tu. There are so many different organizations in a society. So involving those mana organizations, NGOs atau apa. Aduh, panggung pen invite misalnya konsumsi, asal kemudian untuk cegi, kita meji masuk society untuk ini banding apa. Halai cingbai nanti, masuk cingbai kita kali is blaming ruling party. Semua pen puluh mat. Society siapa media apa bangke, not only ruling party, not only opposition party, but social organizations are
student organization sa tuhan. Par kadro go iba tayo palung si tiba saya si tuara kini binang hala masalah responsibility bangke lagi ruling party ba mani congress man ba SSLC ba mani congress sa so itu